Ćao. Ćao. Danas imamo malo jednu lekciju japanskog jezika, nešto o anime, o One Piece, anime koji Dragoljub obožava. Inače, Dragoljub je profesionalni igrač fudbala, možete negdje da ga vidite u Beogradu. Evo da pogledamo skript, samo jedna sekunda. Mislim da sada možete skript. Znači, ovo imamo iz jedne epizode na ostrvu i konverzacija je između Nami i Luffy. On kaže a shiranai, na primjer kad neko nešto ne zna, I don't know, ili a ivareta, to je number 2, broj 2, a ivareta znači to je isto glagol you, što znači govoriti, you told me. Da malo vježbamo, ok, broj 1, idemo Dragoljube, a shiranai, izvolite. A shiranai. Perfect, ok, number 2, a ivareta. A ivareta. Ok, perfect. Sad idemo malo do Nami. Nami je malo upset, jer malo se ljuti, malo je uzrujana. Na početku ona kaže, Nanio, what do you want, šta hoćeš od mene, šta želiš. Onda idemo, Nanimo shiranai kuseni, znači you don't know anything, ne znaš ti ništa. Onda number 3 imamo, Hachinenkan kono shima ni nani ga ataka shiranai kuseni. You don't know anything what's been happening for these past 8 years on the island. Znači ti ne znaš ništa što se događalo na ovom ostrvu za posljednjih 8 godina. I onda ona kaže broj 4, a natanima kanki naikara, none of your business, znači ovo se tebe ništa ne tiče. I onda na broj 5 imamo shimakara dete ike to itade sho, I told you to get off this island, didn't I? Znači rekla sam ti da izlaziš ili da napustiš ovo ostrvo. I broj 6 nekako malo repetition i manje više ista stvar, dete ike znači go away. Ok, da malo vježbamo, idemo broj 1, nanio. Nanio. Ok, nanimo shiranai kuseni. Nanimo shiranai kuseni. Ok, znači broj 3 malo duža rečenica. 8年間この島に何があったかを知らないくせに。8年間この島に何があったか知らないくせに。Ok, perfect. Idemo broj 4. あなたには関係ないから。あなたには関係ないから。Ok, idemo broj 5. 島から出て行ってと言ったでしょう。島から出ていてと言ったでしょう。Ok, i broj 6, 出ていけ。Ok, perfect. Ok. Ima li neki learning point, nešto što si naučio, neki glagol, riječ, nešto što ti se dopada ili nešto o One Piece da želiš da podijeliš sa drugarima? Naučio sam, na primjer, nanjivo šta znači. Ok, perfect. Ok. Pa ako želite ovaj skript ili nešto, javite se, rado ću da podijelim ili pišite ili kako ste i uživajte u učenju japanskom. Ok, Đane, bye bye.